welcome back. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nompi. Ya, sekarang persiapan menamu terong atau bumbung terong atau pengumpulan kerbau. Suke sudah sementara dipati untuk memasukkan halo. Oh, kira mataran tuh. Oke. Ano na ba? Ano hindi yung tanah yung na. Iya, kaya begini ay. Jadi tua. Barengnya keluar. Ya, betul kan? Keluar. Boleh makan mata embe. Malah pusial kata. Sehat. Sehat-sehat. Oke, puji Tuhan kena. Puji Tuhan. Sehat. Oh, ini pedun di mana itu? Nah, lepeng foto na long. Oh. Ini namanya kesulitan dan isinya beras ketan. Pertama air kesantan atau kasus ya? Iyo, dimasak dulu baru disantan. Iya, karena emang ini boleh setan lah. Biar cepat yang lain itu ini buku ya. Nah, boleh ngapain nih kita hilang. Isi itu sukeo. Adi tori pun tahu sama mana tahu kan ni Ah, Mari tori-toring. Halo, saya Darah mak toding. selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oh, mak baru karena di tori tahu yang tak abang kan itu bebo. Iya mereka. Selamat nak bagi-bagi ke.
Damo pun dah kita naik ke mobil. Ah, tayo na. Oh, Wala, ikot na rin. dah pare dah. Barang lang yun. Sumpah ka niyo. Mati, kita berkan tadi. Gua ambil kena kuat toh. Jangan 40 na pira liter tu kana. Kita. Lagi. Kau pura-pura apa boleh? Ada susing. Oke, Lionel Messi mantap sama TV promosi bro. Oke, Lionel Messi. Ya. Bagaimana Lionel Messi? Kapan pertandingan lagi nih? Kapan ada Piala Dunia? Tim pertongan tuh mbak Dewi Mapati, wan. Mati sena le. Tak mati sena. Wah, tim Palia. Pura mereka. Oke bro, oke nanti, oke baik ya. Lionel Messi pemain bola yang sangat terkenal dari Messi itu dari Amerika kaya. Oh Barcelona le. Barcelona. Kami lu mete dong oi. Mami tak terong ngamen na. Kita ini dah. Dia dah pore no lawo mi. Lo konti. Hari ini kita mengirim Terong dan Pak Piong juga sebentar di Leto. Jadi setiap tumanglah
dikasih ballo sama Pagkimo Paleto. Lionel Messi terkenal di Tanah Toraja. Lionel Messi. Kurang ngomong ya. Lepatan lu orang pareng ya. Oh, kurang ini. Oh, la carica era punna se. Matari ka sa masikina. Matari ka to itong tin. Ito meron na yan eh. Udor ko tayo. Tayo na pa siyara punto. Sana itong kailangan na ba? Okay na bisa. Nakahira mo yung sir. Ito, Abu po kante pa. Polon teh renyek dah. Ya. Oh, pertama itu kasube baru katu. Kurang itu. Santana. makke mani dito iya. Kau di bagian nama apa? Kumpung nila ako. Kumpung nila ko. Una si dami qua. Quale donna? Ayo na Ah. Bây giờ xe tản đúng không? Quay ông mày tổ một xíu là sang ngày đầu là mà đến ya, ya mà tổ. Kena tayan na ilang puin na nala. Di na mo? Di na. Oh, nabulo kami isa. Ay, melay sa una. Ay, melay kamu sa uwo. Pira. Anan. Di na mo. Ah, yan na, sado. Wala na yan, may lalagay. O matanto, mereka mula nala. Apalagi, kaya nih, kalau siri, jauh. Iya. Oh iya lah mirek, kamu tuh polo, ada.
Ah, pas si mami te ko ano, to pudos to. To parengnya itu, pandukun. Karua, pastor na pandukun. Natain na tang bre na. Ah, majelis. Bahay ni. Patut mo yun ito. Ay, nagkukuha ka ba? Nasari ka man. Alam lang nga. Ito pa. Rose yon na rulo like pasimisa ko minggu sa talo. Siya kan dito. Like pasimisa group na sigura taas tayo mga alas isa. Kawan tiwal mo to. Iyo pa. Yang relay si pastor nila to. So tingin to macam lamang kada Kenapa mi balabal asyik lah. salami. Ulang cik. Baru nak kena. Kena yo baru kali tu dipicam kamu. Oh menasa. Kar rudi tak. Shower kau ngiru. Oh, na. Do pada talio kira no mi kopi. Dalek na ye. Makanya kok apa nana tak cuba kan itu. Ini kan kopi ini cerita kita ni kembali. Bocor ni lah. Boleh enter. Malah lusuk masih mau kembali sok. Dari lagu deh. Dia pernah jom dulu dia namu dah dulu. Punas kamu pukalan. Satu dua tiga. Oh dah dua ngerek kita. Ya. Anu lagi. Asugi gimi pa. Iya, asugi gimi. Iya, Pak. Ya, apa tuh bento sini tas gigi milik ku potoy. Oh ya, mantap. Malam buka kamuan eh. Boyo ba mo pa ide. Boyo mo pa ide.
panoni mo ito, ano din na eh. Ay mo ba? Mabinto mo dalam alam punas. Ganda mo to, sundong mo to. Alam mo kami. Sakay mo kami melo. Dana, makwa. Makwa lah. Peta ada betuan itu. Oke, yuk kung kita ba ini? Satu dua tiga, halo 1 2. Ya, tambah malik lah ke Bapak Nalioni ke kami Tejong. Dia mau kami tarampak ta garon to ite lata pogau na lantel lato timo.
Yo, mukun siya di pasadia dia mentuk na latangkaran na lante aloto temo lako kamu tomang kambi na siya ni Arlen banasan mi detarampak to tidong pai denasan mi detarampak Satino, banting ipiting motor dan satino. Oh, lamboncing tomat udah, boleh. Lamboncing tomat udah.
Lempar kajong lu. Lempar. Lebih dari sini om Pit. Lalim main main. Oh ya. Lain dute. Enggak. Iya, mungkin siya ditayan te tomang kambi uren den terong nata matarapak la tontong bangki si pakila kumaya ton kamandok kedong balaran nampak si bangkada keluarga si tomang parenta si tondok nah di bokada di kuaya tu mentu Tedo ladi po persembahan waktu ladi po tanda mani la ko tedao Indo balana di parenta kita solangasang la dibaya tu siman lah nah napokada mo ibu lura kumaya tu si Matedo masih 400 saat. Nah ya tu lebih ni sorong si Matero lako ne kapal waktu nenek iya kapal simpan lu. Ya du kata jo kamu jolan napati imam jo tak ane pamula tegedeng ko mimak dokkolan. Ya iya na digaraga itu ulan anaya khusus mas sampaya. Ya jadi yang milang betul na tak ena bisa di pamula sabala di sterilkan nyedo tu. Saya tadi salah pumala lang. Saya kena pastor di rodo. Ini nak apa buat ada ilang nangro salah khusus ya tanah mas sampah yang itu. Sudah pergi makamulu minggu itu bang bongin lang di saya bongin. Ya tak ragu gagai komido tetapi ya siap tapi pisahkan ni deh. Kalau tapi masih rong itu tuh. Yang matok natakna di pasiway dete. Rompo ido lolo tu pa tingolam mi to kadira da na mukumah to. Yo lana sama. Kane baby. Kira-kira lana sama. Tak merata. Lana sama tero. Yo, beranak kuat. Oh dia boleh. 20 mate. Beranak kuat kamu solanasa.
Susi mereka laporan te kuma 20 ada yang perga. Ya. Kira 20 tuan dia pagi. Na di sorong mo daw naman saya, tayo mo na pelisupala isa ni Arlenta. Iya. Kung kami delan tetarampak ko, ya malah di sorongan sa ni Arlenta na 2-3 mo. Wag na malan. Kan mo lang, kan mo. Yo, yan na gana mo lako kita Solanasang ta tororapa mo. Ta pana tayo kebiasaan kasih kamamaliran na tomang kambi. Padahal cuma itu tontong bangkan mengkatabe mesiman lako kita bentuk Solanasang. Lako Bapak Pastor toruan toparenge lalang nate tondok labutun na jomai pira-pirainan toma parenta ibu lurah selako tamate tondok mentuki Solanasang. Tak bang mau lagi pasalanan rinding lagi pataleko na mananga te kita rampolan te makarento te moin de te tarampak na punoi woi mata tarampo Solanasang siba kalemanaman Pak Tangaran Masero rampo sisola keluarga Solanasang. Ia mau boleh tahu lako kita mentuk Solanasang kikuata tororapa mo ki sorongi lago syulu ki tulang panata lago tongkonan kada napo penggaronto i te tapogau nalante makarento temo ito lepa ta tororapa mo Solanasang ki sorongi tuatku. Kadang-kadang bola berdua selama asih kamu malih dari mana sih mantagaboro lagu kita minta Solanasang angga pelindung dia mote lubak bana te tonggonan kasih dia mote tarampaga bulan nate isungan kumua pasakin aku ngamatua rapak-rapak kenapa gumombong malah bita tontongo pasi tarana kita lo masak ke Solanasang ra dan pasidoloan kita gulak mapida diangga mairi ta purungi manda ati mai pinama bulo podong di batang adi kaleta binti sungah mintang ke arari dio tondong to batang atas Solanasang ta purungi tonta ke de banuang ta lumukon ta dalwa ta rampo pole tanga tito dolem tege tutun tanga tisu kambutuk kulam bendani tetongkonan kada launtunan nangi panito na pa ulelean kumua bendan na ate tangala titanan nambe
Papua daw na atang alapatengkan di ora duka tang pasurukan apabila na indari kada nene itu nanda kitara naka udale yang tololore bintin kilolowan kada manda di ben barian nanda daw banua nene ta bisa bintin di benalikang talibangla daw tongkonang todolota tu manda kitara naka bintin kilolowan bilang na noka kaleto tanang kada nene mengkaili kalau tak susutu mante bayi di saran na todolo di potodolo iya menganda kutaran na bintin kulolowan pada wacana itu lagu gua tabe roko suling kararana siman roko timbang tingayo malakbina angga temai pantarana kana pande baliu panglolowan na taarung kaisanan pantarana kana manarang panglolowan na layu bulinggi na paisan ke tami kata tami kaboi mo lusa ureke umpa tali ambulu sukaran alugun adatim na suruga dawote balulangan na libusan dakasale doma panak tak lamai kumpungan salok saburan tong pastor si solo pengantar si aminto doma panak tak lamai pira kumpungan salok maka luna na roko suren kararak na angga toperan diarak bulan na rebongan dini to pesabu barisan rarak na aparan kayu-kayu to nenek ditumpu baturan na dikala apa tandong pelawan na kebentan ni temayadak na nenek ketulan nang itemai sangka atau dodo di potodolo saburan toparenge lain dena padang ribebo latiumbak na daya melili padang ribalik boko latiumbak na padang rilampio paka tiumbak jomai pira-pira bak panalembang maka lima na rokosuleng karak nang gatemai susarayan na kita tahu buda pintiunganan na kita tahu kamban langan di pasusarian matoto langan di pahun noko daw tang kinalamba di pahun ni sumamaya may daw kurapak na day-day tona lilambi allo di tanda balo tona lidete gula di dodi ronggo susarayan na kita tahu buda pintiwanan na kita tahu kamban umnoni susulondong umarente tento saungan naraba temay tondo salipapang temay daenan saburan Bapak anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Ibu Lora, sialako minto panglagu dalam tagiran nito may pasanan sa tagiran kaparentang si misa ata. Sialako kita minto solanasa nga tadi po indo nararamakamban di po ambe na pagutang si biadiran pantang tiyong bawa na lembang pantang dalo ko may sadangan ako rapakan na pinto 2,000 Santa Kasal na itang kami lang kapasalan na rin di tayo kami upalay ko na manang abanuwa wala naman sa nalirang na hindi sa nagdadalalan bulan na iya tuwalo nina to kula ng kadipelendo tuna linggo karog bulan na hindi daw siya na Arlen Mento siya sa dua tetua apa alay sa karua dalam bersama puluhan na budang talong piranan dua anak kadadadian bingis nakianakan mento temarapu limba mo dia mabalaran ng bakal dengan nanasong tasik dia orang tayang tulo dikutang bernama ng mabalua di randera bulan na rebegan di satu barisan raraan na aparan kayu-kayu dia na bentumali sola tane tegaburo iya mo tanda tasik na tema Allah temo todong ibulang na tegula ta pemarasan na di patasik ba tu di palimbong hindi tino makbulo aluk karambang maksonggo bisara
batu di gua di rampu-rampu nasolanasang tu diona apa man kamu talang kada turu Allah ngina ton talimbang di ngabalara nampak ton tatasi di orang tiang tuyu ton na limbong ki maaribongan di ngabalara nampak daw tetangga na sondong iya mo tanda tasi kita tema Allah to tema to dingi bulan na tegula atau marasan ton na kombo mo kada situru di ngabalara nampak Allah ngina di sarami sahabongan na di orang tiang tuyu takulak mangga di belendo tona pada kede anak-anak darian bingsu nakianakan mintu toma arapu male ulau nalalani indetero mak lalu pulang dapat tahunan ite karambau mak songgo bisara male dilando lalani lako toma awalatero ngodilang dapat tahunan ni lako toma pangkung karambau ondo ngopi mengkara apa taman tangan apasa lidang tama lisulembang na tamuan na toguda ungkada ngatindo ite do mak bulual ko sampak mama karawen na inde karambau mak songgo bisara dio nate buntu mali tane te kaboro dadiate mi papayang tema Allah temo kamu mintu anak-anak dadian binsuna kianakan le to barra na polo ka hindi na mintu to maarapu dadi sondana mo pantarana kana pangluluan na siapa akaboro na syarene na arlen lago kamu mintu solanasang mi papayang diong tema Allah to temo dadi sondana pantarana kana pangluluan na lago kamu mintu solanasang jorate teno maululu karambau ma songgo bisara tu di papayang dia ngatenang lo temo kumua ya tu rebangan didi kumua ya tu nalawangina 20 tallo iyo le kami kamu solanasa 20 tallo rekenan na iyo dadi lima mo tebo mak bulwa ko tasik karambau mak songgo bisara dia na buntu mali tanete kaboro ladi sorong roko lisu pala ami kamu senene na arlen turu-turu teman ma pada ute bangunan banua roro tematindo pada ute tiku tampe na tanah samba na tarana kapala malasu di genteng na salah dan sangka na tomakulak dadi limbo mo inda tedong ma bulu aluk karambau ma sangga bisara buntu malina mintu anak kadadian tane tekaboro na mintu toma arapu tu limbo tema Allah temo dadi kamu senene na arlen lami populusun na mopala inde tero ma bulu aluko karambau ma sangga bisara kita lepa kamu senene na arlen populusun na mipala inde tero ma bulu aluko karambau ma sangga bisara sondana pantarana kami pangluluan milako anak midadian semintu tema arapu iya baila susi moto karena sabu guru sapati budalayan kuambo obatan-batan damai tetongkonan gada iya tadi kupalagun lagu kita mintu solanasang kukua tabe ta si parama solanasang ta si datang gamairi ta surongi batu ta lagu persilambi lagu melawani sing dosan kalasan di lagu Bapak Pastor Goringalan na ang bagilan kapas sambayangan dolo ya dolo na dolo penting karena kudu na sibay temay tumala yung relasi sumato David ako Bapak Pastor di Sorongan itu Tonton usia sangsuran kusonasang dola tempatan kukiyon na sangat kapitaw may kami tasimpo solo tumpata lapas sa kaya tumatuwa di mga panayat pagkarasan ka na inyatorang tumatuan ta suluki kula tapatin ka maakila tapasunod lang lolok na kapukulang pinawalan na teatro lagi patulako tamas sambayan siguro kapatumanan tas misa-misa ka
langsung na ambil na anak na pinamasallo, amin. Kipuli ipakalapi isang maratun ni Opuan. Lawan kanagan kamasangan, lawan kanagan kamasusan, susurampuikan kami tumarap. Tumakan ito temo sipurong kang lantay lang iyate, urampuin ito na tanda maigi, ipakayan lako etorang to na iyanti, kami minto rapo masolanasan. Isorong kamagian iyo puwanin mo, kanyata may minto apat isorong, nabipasak iyo puwan, nalamila di pemalaw sa rungo iyo rongi, nakira ka, hindi etorang tomatuan ti, lato siluki, eno pamita ni marampai mentama kadatuan ni. Ben kanya tumelo painan melawan opuang jatuh di patulako. Eno pa na yeti diona pagkasangka na iletorang tomatuan tu batu siluki makila kipating kasi turong alam papoyan ni. Kailan na kami lamba kami sabihan kan kami minto tomarapu. Iya mo teto Panginoon at ang tukusong mo ikalemi. Umpotian kepuan Yesus tutua sama perintah soal kamu na pinamasallo totemo sa tontong sa ako na amin. Narondong kepuan matua soal nasang totemo sa tontong sa ako na. Deno panapasakira po matua to na nabong soal kila ko itaminto na soal nasang langsang na ambe na anak na pinamasallo. Amin. Iya, kekurangan natin na tuwan sungat ko por sumanga lago pastor tumangga unang tagilang kapasambayangan. Iya, sitarong natin kusorong mo lago kamu torong pararonan ni panata ite jona sipa ite tumangala. Iya. Kan ada belum putih doy. Kalau may Kira-kira untuk 20 tahun di regel deh. Ya, 2-3. Iya, lako kita solanasang kusang ambai masero mo tama talingaduan ta si tetena te kapak rampunan tedong tapogaukan lante aloto temo tenaupan ayate malita la anak na ampona keluarga masolanasang lamenda di tanda mali tutang laka tu tontong lata siulang ngilan bentuk sulapak katuan tapi nolon duka molangan nolon apung matua kumade naupan ayate sarak katongkonan lata pugau randuk te allo totemo selako allo pak kaburusan dako tontong ki lana saladan pong matua tutuang ki lana tulak pong tomenggaraganta kita mentu masolanasang tu la tontong usorong painan kalua situe 5 laung panatai bisa mak lalan melo ta pomau pai masolanasang na totemo lamenteng kaki lako sitaruna to kumuang di pokada moninang kumayati allo totoimo allo na tomang kambi te ya di boyo na te may tomang kambi para luru kaya dihargai diangga ya moto na digaragante la nakandena siya la nairu na apa ko lako kita mentuk masolanasan susi moto na kuate may tomang kambi
kona buara kila kumande nalan tiro-tiro kan ni teme tomatuangki buat duka raka kilampo bala kolongi ke kami lagi sorongan dolo nayate mai toron tomatuangki jadi kusanga lama pahan kin masalah nasang den ni mane pekutana kumana di sorong susiora tu tak erat talanggaronto lan ada susito nenek tapogau iaria to kumoyate napasadia keluarga taran atau mangkambi mana napasadian temangkambi namana sane Arlen apa kok kita solanasa jadi kok lagi sorong teh kok lagi apa sana lagi angga dolo tutoron tomatua ki manen sorong ilako tomang kambi maripi ko milo tomang kambi ya tesi matero mukusya di walu tumis mukusya di tadi di barangko kumaya tu si matero yang nata tabay si mana koda mi matayang kumwa ladi tigor telong mi kenalan di artuna inang tabang araya nalai binti ko niya karkis begitu mangka baya isi mana ya di tinggoro tau yan natani baya isi mana ko sabara ko ya namang kasih mau disorong rokok ni Arlen na patorromi rin ni Arlen to nalalai kita bimiso baya isi mana ya ku telepon ako kita solanasan tabe ta maperang ni mo paman ni yo bani toron tomatuan talaka tomang kambina to parenge pagunturan deh inilah tomang kambina to parenge to sumanduk teh memang milangan nalang ayan nata di doang pator robak ni dulu kembali ni pokele na dulu ya to alam bindon alam ina ni mami sa to parenge to bati to parenge nas ada to cara nama tu bagian nah kan tomang kambina ri to parenge teh tomang kambina to parenge pangalapa dengan teo yang asal tulu ini lah kan aduh ya lah iya tomang kabina to parenge panganan galak teh pagisa arena nasang gitu alam gitu lupa alat ini dulu tomang kabina to parenge manglomo ite roko garampak jom nalu padahal kata roh ni doang ni kita loh. Tomang kambina to parenge pasanda waite reke pengandura paru ya lang ito tomang kambina parenge da pengoropa teh paru ya lang kayo sa sali tomang kambina to parenge reke tumpang ada tu teh tadi gor dosia sene punya agung to ya tomang kambina to parenge sebelah teh
Tomang kami na Bapak Pastor deh, Bapak Pastor Joni. Tomang kami na Ibu Pendeta deh. Angka betul. Demi lakukan atau mengkambi. Aku pakai ini desa Pitorona. Tangannya soromai lah ke pekamberan tak dulu alam. Iya bahasa bang ini tuh. Kamu mau pasar itu. Jadi kami di bemo teh apa sangana tayami teh angkami teh ko sorong mau komiro ke lamai tarampak tak. Di taruh nate ada tak berani. Taruhna Majestin. Mana narene tiron Taruh Majestin. Ben itu mah turunan na ben. Dona Lucy. Dona Mama Arden. Dona Mama Arlen. Dua. Dona Dion Rantelembang. Dona Nek Pebi. Dah dua. Mak patarandu kasi ay le, untung yung tayo na melawan. Lain ni dono tak. Banyak rupa tu. Wala yung pa to. Dona Mama Dion. Dona Indo Bota. Dona Mama Ika. Dona Pak Rena. Oke, Satria Rizky, terima kasih selamat tahun baru Pip. Oke, Keti. Oke, Satria Rizky dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih Satria. Kita jadi banyak kerbaunya ya, ada 3 ekor ini. Dona Nek Malle. Dona Nek Malle. Dona Tobalu. Hampir saya daku terlepok. Dona Bati Pompali. Pompali. Dona Bati Ndok Boka. Jadi hari ini semua gembala diberikan bingkisan berupa Dona Nek Dipa. Ada kasube, ada juga wallo. Dona Nek Roy. Dona Nek Agung. Dona Nek Ruru Lengke. Tabe
dentu diralat to tedong na indo oboka. Iya, di kuah indo oboka atau nina apa ke keluarga buntu gue. Jadi susu to. Tedong na tanta mama. Tedong na nek kalara. Iya. Tedong na nek pasangkan. Sama to. Ya mo kayong ngotesura. Taperangi solanasang tomate dong yatu te dong dibaya masimanan de manelima jadi yatu 20 tallu o yamo to manelima na baya de pira pa to yo manelima tu mabaya inde si aparato tu si manna. Woi. Oh, dibagi mereka ya? Masih mungkin deh. Oh, oke, Om Sompes, bagaimana Karema? Iya, bisa tuh dipersilakan sama para sangat. Ayo, persilakan itu. Oke, mantap. Oh, tak apa di dengan mandi pokok. Iya. Para katoran kembali lagu tu pokok. Sube. Oh, dibagi Iya, dua orang ya? persilakan di sang pasang. Oke, pokoknya dibagi media atas ya. Coba ini dong. Anu nenek pesen kata apa? Oh, DPC ini kira dulu, tos dulu DPC. Ya. Ompes, tos dulu belum nah. Oke, mantap. Oke, baik, mantap. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Om Brinda. Tidak minum balok Om Brinda? Tidak minum balok? Oh. Sudah diwakili. Oh, sudah diwakili. Mantap ya. Nomor itu pengalaman Pak Soting. Woi. Nomor pengalaman Pak Soting kena. Tamu ya, bisa loh, bikin kamu. Dia pengarahan Soting. Ini kira pengalaman Pak Soting. Iya, tadi kira lagi kau ada Pak Soting. Kira no, bagi selama. Iya. Nanti dia. Enggak gitu nih atau ini kira pengalaman Pak Soting. Iya. Tamu ya? Tamu. Oh, mendok kan ya? Salah. Nah, bu anda lari apa?
Ayah, saya untuk mengalami. Kayak nanti kami kan. Bagaya pa, bagaya macam apa? Jangan dilayang. Oke, dia ada borong di mana ini? Di Bebo, Sanggala, Bebo. Bebo. Nah, ini bayar bos santai di mana teh? Si mate dong atau pajak kerbau, pajak potong. Pemakalan apa ini apa? Pajak potong kerbau, si pira pajak potong kerbau teh 400. Yang 400.000. Oke. Jadi ini ada pajak dari pemerintah, pajak potong. Mantap betul. Ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Jadi 1 ekor kerbau bayar pajak potongnya 400.000. Jadi kalau 23 ekor pira mutu? 8 juta. 9 juta anu, 9 juta 250 lek pira kayak. 9 juta 200. Iya. Ada seperti itu. Ayo bayar nanti sudah saya urutan. Penyakit tuh, masih punya. Memang berkait nanti kita dapat deh. Kami pertama ini kita pertama. Itu beding-beding kumpit. Oh, pengindra. May sula may beding-beding tak mga beding-beding kutir na. May sula ko tanasa kamu itu beding-beding. Di kota ana kira hindi may itu. Wala tu pas pengalan tu asoting. Oh iya, oke kure. Oh, ada mau mana untuk ini tepak dewan ya, perlu ya. Oh, nakurbang kamu tu pengalaman na ben Pak Soting eh, weh. Yan na pelima po pancalon na ito so ang pailako tayo sa weh. Iya, weh. Oke, mantap. Makan kasube dulu. Oke, kasube. Mampir ke kasube. Ambil Kasih itu. Nah. Oke, perlu didukung. Oke, baik. Diri naber ne anu ede wane na sala na. Lerangan dia nak mati. Yung mate. Biar masyarakat umpit. Masih Pak Dewan, iya Pak Dewan memang luar biasa di sini. Salam ala kota menonton nih. Oke, salam ala ko Pongindra di ana, Pongindra di sa pinonton te. Oh, Pongindra. Bar kami ni te. Na Pongindra yan lang te menonton nih, Pongindra. Apa ya dong tuh? Oh, ini dalam menonton lantai itu ya. Salam. Oke, selamanan keluarga dia Pongindra. Hari keberapa ini? Hari pertama ini. Jadi ini adalah kalau di Kampung Bebo, meskipun kerbaunya lebih dari ditentukan, tetap harinya adalah 5 hari. Dia kerbaunya 100 ekor, harinya seperti itu. Memang ada keunikan di sini, lain daripada yang lain. Oke, Thomas Wardianto Datuan, selamat lako Tante Mahilda. Weh ini weh, selamat lako Tante Mahilda. Nako salaman ako Tante Mailda dari Thomas Wardianto Datuan. Oke, kembali salam. Dia pala ko Papua mo lindokan ni. Dia kami takkan dek kasube. Oke, kasube. Kasube. Oh, winner. Oke, baik. Bagaimana Pak? Kepala Padang. Oke, Pak Kepala Dinas. Ya, kepala ini. Kepala Dinas Keperikanan. Padang, ya. Perikanan di Membrano. Iya. Apa? Iya.
baik dah okey. Lah belum pukul ni teh Pak Dewan. Lagi apa silakan aja dong. Oh, apa silaka? Oh, apa silaka betul teh. Banyak satu. Oke, tolong mau apa silaka. Oke guys, kita akan mau apa silaka. Dari kata dong silaka teh. Oke, tetap Pak bagaimana? Lalu apa silaka? Aman. Kantekian, dia mau tayang. Taruh ka pa din unta na benda eh, tayo nakilay natin lalu eh. Pwede unta tayo na benda benda eh. Kena. Nasala na. Masalah, umbat dari penalu. Umbat tasnya balik dito. Alin dia mau lagu pertama tas teh. Petani kasih. Ku tampio baru ke. Oke, Pak Ipang ya, wae. Kau pokon ni. Oh. Tirin dulu satu-satu kan dia pokon no. Kirin nomi. Kirin nomi. Kirin nomi lah. Error tong mati yang Iro ni. Tuka laur kamera itu. Iya. Wah, Apa? Pak Karonto. Karonto alam mirai ule. Pak Karonto. Oke. Oh. Lo bikin apa silakan dulu. Ya mo. Oke, ku ada melo PTN dulu sama tu tapi udah kena.